I-anointing of our life it's there. Ayikho indaba ukuthi asiconnecta kuJesu kuphela. Ngiyabuyela futhi nalamhlanje angeke umphathe umuntu akalikhulile uphathe umuntu akakhumalo unganamandla yobudlozi bakho emzimbeni. Otherwise uzoya kubo professor likhulele ebusuku uyolanda isigubhu samandla. Hey! Hayi ngiyakuzwa pastor. Pastor Khumalo. Uyakholelwa emthini? Ngiyakholelwa emthini. Njoba ngishilo eqaleni ngithi mina ngiyakholelwa edlozini. And why ngithi ngiyakholelwa edlozini? Ukuthi if you can uma ungafunda kahle iBhayibheli noma abafundisi mabashumayela umfundisi uzokutshela ukuthi yenza lokhu ngoba iBhayibheli lisho lokho. But umbuzo uthi lokho okubhaliwe lapha yana lo wakubhala noma lokhulunywa ngaye usaphila yini? Hey. Ngoba ngizokwenza yebo ngiyakwenza but ngenza komuntu ophilayo noma komuntu osekahambile emhlabeni. Ngoba ngisho manje kumele singakhonzi idlozi noma singakholelwe edlozini. Kodwa umbuzo ukuthi sikholelwa kanjani kulamazwi akhuluma umuntu ongasekho. Hey. Ayi pastor ukhulume nje namhlanje. Ngoba ubaba uthi manje uDavide bathi uDavide uthi Moses uphi uDavide manje? Ngoba uDavide sikhuluma ngaye akasekho 300 years ago washona. But sikhuluma ngomuntu ongasekho manje. Mara edlozini. Kodwa edlozini sithi asibafuni labaya. Bese sibuyele emuva futhi. Jesu uyabethelwa baba. Makaqeda ukubethelwa okay bathi sekuphelile uyahamba. Angithi bese ngelanga lesithathu uyavuka. Uvuka ngokwenyama noma ngokomoya. Ngokomoya. Angithi bese lithi iBhayibheli kuyofika isikhathi labafileyo bayovuka khona. Angithi siyakhonza uNkulunkulu ngoba uvusiwe. Wavuswa uNkulunkulu. Owayohlala esihlalweni noma in the right hand of the Father. Angithi yes. Laba bavuswayo bayohlalaphi? Ngoba mangabe yena uvusiwe samkhonza. Ngama emagama singakwazi ukuthi siphinde siconnecte nalaba baseba balala ngoba bahlukene nenyama umoya wayakubaba. Ayi Ay lebe ifuna enye indoda namhla ngazi ukuthi yipi. Ya balandeli. Ngiphelelwa amazwi. In other words uyibeka kahle. Mina anginasono njengoba ngiyinyanga. Ngiconnecta nobabami kufa inyama akufanga ulo kanjani kufele inyama umuntu spirit is still alive. And then nginokukakeka manishumayela nena nithi singayi emathuneni because amathuna whatsoever ethuneni akusana muntu uyedwa umuntu owadisappeara nomzimba and futhi nakhona ngikho sure seba ngamani bayisho leyo just ukuthi uNkulunkulu nginokubelieve ukuthi mina wayenza something ukuthi ufuna abantu ngaleso sikhathi ukuthi babone ukuthi uyakwazi umuntu kuba physically bantu bambone. Angisho sometimes thina sithi isipoko sisibone ebusuku kuphela. Hey kubonile isipuku yabo kanti isipulo umuntu akusisipuku yilo yamuntu nethi uqhamuka inevoma ngoba vela akasaphili. You understand? So ngishona ukuthi uNkulunkulu wayenza daylight ukuthi yeni nabantu kholelani kimi ngoba ngikwazile ukuvusa lo muntu but umzimba ngisho ukuthi bokhona ngoba uMaria Magdalena noMaria mabaye ethuneni abangenanga phakathi bathola ingilozi ime ephezweliji so kukhona amagama amisayo which means umzimba kaJesu bokhona lapha ethuneni but bavinjwa yini ingilozi ningasezi lana hambani niyatshela ukuthi uvukile uzobonakala niyohlangana eGalile. That is why baba makushone inkosi noma ipresident bangalibeka iTombstone bathi ulele la kanti akekho lapho. Hey, thank you. So singenzeka thina sifike ethuneni sithole ku-empty kanti already he was buried somewhere. Yes. We understand lento le. So inkinga yethu ukuthi sifuna ukukholelwa kwento eyafika singakafiki noma sesifikile kodwa yafika singakazi ngendlela kumele sazi ngayo.
I understand lento baba. And then mase sibuyele emuva futhi because sesekule ndaba yokuthi why kumele sikholelwe edlozini nasekuna kuNkulunkulu. Kunento abafundisi abayenzayo ukuthi makashumayela akhuluma athi lithi iBhayibheli ungaphuza ungadakwa ungabhemi ungenzini. Bodwa mawufunda iBhayibhelini awukutholi lokho. Akulala ukuthi ungabhemi akungeke akukho la kubhale khona. Kodwa uthola la lithi iBhayibheli khona phuza kodwa ungadakwa. Commentayo khuluma mase sifika futhi sesihamba sesidlweni senkosi yeah ngadidwa enye into lana ukuthi mawufika esidlweni senkosi kuthengiwa grape juice abanye bathenga wine non alcohol kodwa umbuzo ukuthi lesikhathi Jesu aphendula amanzi awenze wine was it 100% alcohol or non alcohol ayikho. So the problem is we judge izinto esinganalwazi lwazo asikhulumi ngento ebhaliwe kodwa si edify ezinye izinto ngokugcwaliseka kwethu noma ngokuthanda kwethu noma ngokuneliseka kwethu ukuthi lento ngoba inelisa mina ayinelise wonke umuntu silahle lapho ngalendlela yokuthi umuntu agcina nyanya abakibo ngenxa yokuthi yena lo oshumayelayo waqala wabanyanya qala kahlahle usiyenzisa into yena aseka yena seka waqala wayenza wathi maqedwe kuyenza waphinda wayisola egqineni wahamba ngaphansi sasala thina yazifana nani lento ubaba ngathi ke izolo bekashilo wathi akazi ubutheni baba impumputhe ngeke I won't be led by a blind man while I'm blind ngoba soyithuse wele yeah ngeke ngilide impuputhe nokuthi nami ngiyimpuputhe ngoba sonke nje songena phakathi so hamba singafiki la siyakhona. Hey bathandi beWTV kusazoshuba la siyabuya bafowethu ne part 4 ngokusho njalo ngisho ukuthi isho ke pra KB uzoba khona lapho so basibuza nomunye umfundisi futhi uzoba khona ku part 4 kodwa ngifuna ukukusho ebafowethu asingalahla ilento le and masifunda lento le asifunde nsizwisisa and also uma uJesu afika ngigwalisele nakuwo mfundisi that's why mina ngiyinyanga ngaye ngenza theology into yangenza ukuthi ngenza theology bra KB Pastor Tingomani and Prof Tingomani and Pastor Khumalo yile yokuthi bengifuna ukwazi ukuthi lento engiyenza la endumbeni kuyisono yini and then ngathoka ukuthi no akusiyisono and futhi also ukuthi ngibuke ukuthi no muso Abraham angimazi mina and uDavid angimazi mina and abantu banokukhohlwa uDavid uma bathi why siyenza thina siyenza impinda nokuthi eBhayibhelini akukho uma ungafunda kule Bhayibheli angazi nethi ukuthi uyiverse bani uDavid uthi inkosi olwa nami makujike ngaye inkosi oyenza ububi ngegama lami akubuyele ku wabe kakhuluma lawo magama if impinda yenziwe which means uNkulunkulu vela akafuni omunye umuntu ahlukumeze omunye umuntu ifana nalento baba iBhayibheli likhuluma ngoHosaya lithi uHosaya bekwenye indoda le ndoda lena iyayingashadanga iBhayibheli lithi uNkulunkulu wamnikeza unkosikazi who was a prostitute or who was ngifuna ukuyibeka ngendlela injalo owaye hambelala iBhayibheli lithi ngendlela ayehamba ngayo wayethi makalele ngaphandle abuye seka pregnant iBhayibheli lithi afika ashiya umntwana kwathi kwafika ilanga la athi makahambile kanti uzothola inkosi inkosi ezomvalela ingasafuni kumdedela because seyizwa ukuthi la kusekhaya iBhayibheli lithi kwafika isikhathi la Hosea was looking for her wife iBhayibheli lithi makalento kwamfuna umthola ukuthi akekho kwafika ilanga la lenkosi seyizothengisa unkosikazi wakhe imthengisela kwezinye indawo ithi iBhayibheli ngalelo langa lelo Hosea got a notification ukuthi unkosikazi wakhe uyadayiswa iBhayibheli lithi makafika lapha wafika wamthenga back wahamba because uHosea was a clay maker iBhayibheli lithi lesikhathi enze clay he was so angry ngalendlela ukuthi wabuza uNkulunkulu ukuthi why unginikeza unkosikazi oletha abantwana abangasiye bami wathi yinduku engifuna ukukukhombisa ukuthi ubhlungu ngimbuza la ngikhona ubhlungu nawe kumele ubuze hayi siyabonga hayi vala brother sibonga kakhulu balaleli bedabula sibonge kakhulu
Chief Prof uthi size ku part 3 yethu sibonga kakhulu. Ngifuna ukuemphasize indaba uye wabo prof wabanama uphendule kahle but bazothi sikudayile sikuthengile ukuthi usimele angazi kube khona sekubhadale khona Pastor Kumano ukhuluma into ephuma enhlizweni yakho ngithandile kakhulu uyibeke kahle ngithandele le part lo ishilo yendaba yomoya uthi sibelivela endabeni yomoya ngoba uJesu wavuka naye sangumoya uyibeke kahle kakhulu nabantu bethu indaba labathi abaye emathuneni mphathi wami angazi ngoba bawenza ama unveiling emakhaya kodwa ukuthi bawabizana uma sikhuluma ngekuya emathuneni uma siya kuNehemiya 2 inkosi ibona inqeku engumsizi wayo inyukubele Nehemiya 2 uyiqala ku verse 2 uthi why unyukubele namhla nqeku uthi hayi inkosi yami nginyukubele ngoba ngizwe ukuthi amathuna bobaba omkhulu ashile nezindonga ziwile ngicela kuya kuphi kuyobheka idamage eyenzekile emathuneni abobaba omkhulu Nehemiya 2 hamba uyifunda mlaleli nomlandeli uzwe kahle wamvumela ukuthi ayi akudida umuntu athathe iskipa sani sa Arthamba sigqoke mara kabhilivele umuntu oshonile sakamandela uMandela uhlanganaphi noMandela wena mara uthona ngicelebrate iMandela Day mara uhluleka ukucelebrate ini umkhulu wakho wakuzala waletha inhlanhla kumele umphahle akunike inhlanhla uphile kamnandi ucelebrate iMandela Day uhlangana naphi noMandela ngoba uMandela wasemapondweni le wena uyishangana ubiya le noma umswazi kufana noMoses uNkulunkulu uyathukuthela kakhulu uthi nalo ulwandle libovu ngiyenza njalo uNkulunkulu akamfuni umuntu olibele mphathi uthi uphethene ezandleni Moses uphethene ezandleni shaya amanzi uvulela abantwana bakaIsrael bandlule bafike eMara abantwana bakaIsrael bahlukumeza uMoses sengemuthini manje iquestion oyibudzini bafike eMara abantwana bakaNkulunkulu uyakhumbula prof bathi somile mabaqeda ukuphuza amanzi badelela uNkulunkulu ubabisa amanzi babuya bathi kuMoses sifuna amanzi uthi Moses uthi uNkulunkulu Moses thatha isihlahla semsedara usifake emanzini amanzi abamnandi ithi iBhayibheli abamtoti ngesizulu umuthi ukhothi uyasebenza mphathi wakho kungakho ngithi mina anginankinga nenyanga kodwa ngiyamkhonza uNkulunkulu Nkosi musibusise balaleli beDawula TV sibonge kakhulu was a lovely day God bless you all sibonga kakhulu kusilandela commentani ubize nomakhelwane ubize nomzala uthi uyasala mzala uyahlupheka ngoba ufuna ukuphahla ngoba uthwenwazana noJesu Kristo wasifela esiphambanweni hamba uphahla ubuye ukhuleke uNkulunkulu ophilayo ungamkhuleki ungomane noma ulukhuleni kodwa ukhuleke uNkulunkulu umveli inqanti usimakade nabeka khona emandulo umhlaba ungakabikho uNkulunkulu wabogogo omkhulu wethu uNkulunkulu losimkhonzayo lo ngeke ashintshe God bless you. Hey, Valelisa bro. Ngiyabonga kakhulu prof ngiyabonga kakhulu baba Bishop Ngomane ngibonge kakhulu ababukeli nabalandeli beDawula TV ngiyethemba ukuthi nithokozile kakhulu ngibonga lethuba nje lokuthi ngibe khona kulesikhathi samanje ngiyethemba ukuthi part 4 inkulu into ezoyenzeka uNkulunkulu anibusise hayi nizwele bafowethu sizobonana to the next episode ka 4 siyoba sikhuluma